Or rotate your phone, you can Yeah, record. that's all recording. That's okay. I don't go to see if I come to Swallow anymore. Bulubinaka. Start a volume, no? Volume is too much. Sorry. Sorry. Ang bigar talaga lang. No, the phone is going to be like that. There's such a 20 like this. Pull the thing out. Bulubinaka. Yeah. Pambul tsaka ni Bikim ni Kevsara na vese pura-pura ni pambul ti kumay, ni Sema ti kumay. Tapos may balilo. Iya. Pabi di binaksar tsaka ni Bikim ni na Dobak murid ko may na talon no with Dr. T, bambul tsaka ni Bikim ni Kevsara. Binakabalib Sara na vi tartar ti kumay Bikim ni na Sema ti kumay na marasawoti. Ngal tal tsaka may na babi di binakal na buku ni ulutang wasi tsaka na marasawoti na noda sasangat tsaka kita na ito okay na noda viva kung titiko ano buku ni noda doon sasanga. Matay ni non dewasawasin da bitang na takchukinan na sol-sol baki yang ko santangol minggo na tubu-tubu na kasi tubu-tubu ka kung ano kina metek buta kina bitang ni ko babi ni binakchukan ni bakalebu Bikim ni Kevsara na tin ko na non dolo baka gagayo ni baka muret kumain na nunggoy bata-bata na talo with Dr. T tin katolo non dolo ni tali takatiko na nunggo tangga ni beba babi ni binaktal nga berto na pamuri tal tsaka kami na nunggoy bata-bata na Instagram rota ni lima nan raw basang vulkan lima nakabakalib Sara pakusip tal nga Bikim ni nangkas ni buli bunga Bikim ni bitar tar tsaka maya na buku ni wasay tsaka ni tuku-tuku membalitibiti wilikin na manu-manu nakaw na imbe ni bunga na tuku-tuku baya siyang sutsar rin daw matata weekenda bakosib ni bunga weekend na biwakan nila sa atuan na besay bura-bura sa siyang ni bulo patkir na nonda bus na nonda tua menta baka tarungira na so na bikabaya babi ni binaksar tsaka ni bakalib laban naman malabo bula binakalabo Iya, bula binaka Dr. T, bula binaka na wakanda ni warang tsaka may wanua may biti atik kanda na tsaka talaga may bese bura-bura bula binaka na parkram binaka Dr. T. Iya. laban naman mamadal may balata na YouTube Iya, baka binaka weekend da subscribe tsaka may nakira-kira nga weekend amin da subscribe may bakaliw. Kito rin tsaka na nito YouTube channel na ngunong ko sa yada tsaka na donong-dolon ng raw where sa subscribe raw may yan ang anri bika baka na live weekend na menta subscribe may sora lang tsaka may na Facebook lang sa rawa na YouTube channel ya kaya baka subscribe na YouTube na sangatal nila ka na Facebook kaya doon update na daka na lako sarani baka doon na mo Gmail account na tukunin niyo kung doon update sa daka o sana click nga kina lako sarani baka doon na YouTube Botso na kalali ba ya, hindi ka baka hindi kilala kanila ko na bukikin. Sa katalo baka ngarar tsaka na talo with Dr. T Facebook page na lako to baka doon sa nga Kero rin tsaka na, niliwikin na sarasal tsaka na Facebook. Walo sa nga bulo kalima na pasende, ersan very subscribe. So kira sa nga baka bimbi. Kaya baka mo ni subscribe kina free subscription. Lebo na korbul may bitter sa kira tsiko. May live feed na nonra na talo with Dr. T channel or to na Cornebul audio Dudley High School sa lakasar nga ba na to website ni Cornebul na YouTube channel ko so nabibu kini weekend lebo na kanda bangara lebo na kanda baka taronga lebo na baka dindike
we kenda nang kasni buli a lot of good resources orang yo kunekina me te kubuna kino nda bangangara sin dala ngakin vital no dokti sanda kunena kakede so na kandar ni rongo dar ni bukiana kainda bakasangarati ko na dapat langang na iyo bida na kabo mbalit na relisu bida tatira na baka madalakin iyo be pa bida nakatalaga be masta akuila tabuto cik sarang go may ngilandi baka bida nakabikuan na non bingarabi cik may na buku ni relisu bibir nangon ngwa sa baro baka tabarin go na ken katolo ngwa sa nakabatal cinggo ko na ken kaba daba bida nakabalibiran na turang maram gas ni buli ke baka itu so nang gas ni buli era binakata mera baka itabital nga may and nonda bengarabi and bata ko ni gabi tartar ngamay kay tiko sa ngoni salo ni ngalreva muni bebu ke kina o talitak sarba kalib nakabagaliw total ngayan na video sa katiko bira ngoni be ka sa madal takanya labo nang muna no malabo yo bombo ke baka na lakala chiko total naka kito sa edo na bana undolo na view bana YouTube channel Ako binakabali weekend and sarap chuk main dona video dona Victor Torong ya pakatara kita urat serangana kena wesotak na libre subscription na naisli patangi daki kumbombola nalomani ruangan nasi ngasa ta bola kani rono dul bakada na lebu ni wekanda sarap chuk na video ngo makana ka dokter na video na channel ber ngone ke baka tos chuk san la ko bina kasana ran dako enduangan page YouTube page me directly nga pa nanonong sana wase tambangone ver na luvenda wakakin weekend na itambang kasi sa tapon mo iyo do ni pinaka pa binim nakachukba lebu pe sona itumtumbo era bako tamay na nonra itukutuko na nonra sando baka ngatakan na video na nonra bule vale so sarbakut sarmeni tamba pambul sar chukubikem do mengilandi Australia kita tu fangalele kan tumata bale Josie Howard bule binaka tavingo from Pearl City on Oahu became the Australia do bule binaka New Zealand wakatalaki na may Amerika nakabale buna pakambulati kumay Eleanor Fonalahi Malo binakabale besar na semati kumay iyo waka binibinagtak sarbale mo na nomu ni bito ko ni chukumay kaya chiko sa naulutangaw ni nganreba mo ni mikrobiwa sa inikina siya nabuko ni baka dindike karo tu baka raw mikrobi buke bung katal nga rabi tartar nga may bakatikira and buke ni nonra nakabaka dindike na nonra buliti ko na university karon dolo masoliki na mikrobi buke beke mo ni iya wakambul talaga bi John da kunisaba vani sabu ki moala bena valebu sermaya tangi de kembau o Ruve Peterson andom bulo bena kama in Island me atero Ruve bena ka valebu na barang tal chunga mene kabni ko semesa tidolo o leone rokowai mbulo tako na ko na barang chung mai suba klan into barang be chung mai nambuka bes ni ko na ko valebu na tartar chung mai iyo bena ka valebu Dr. T na ndo talangan ko na kaya na namin chuk meta talangan libo na postas sa tambara sa na postas man Islandi sa buong nga mengay lako mena kaya na baka wabo okay Dr. T na postas ang balata na Roca na Wili batakin na alphabet batakin na vowels na jigsaw puzzle talanga na namin chuk mengay dakang baliter ng wani flashcards batakin na bata kena t-shirt iya bakosar nga ya baka binibina ka bakali madasaw talaga Dr. Tinto na ulutang binaka ni vital nga ya enabukun ni iya na tubutubanaki bata kena nanda baka dindiki strategic planning and research ando na maramay darkano ng goro chukumay na ulutang nga do vital na tanga na paso papabalangi na kena may baka natin na paso baka biti merani baka matateki na natuwa kai batake na nandau baka dindik sa na research nandau baka dindik lesu surakan sa kilatu wala kami tal nanda wili bola da baka torongira that oira sara baka dortiko yo sana ultang ako na kana isama ya melakon ni ko na ultang ko na bulay babalangi sana bulay na rona bro living in two worlds
Kung ano kina betarungi ko kinalawo ni babi binaka bikim ni na kirechi kumain na no na master's thesis o labo to meron kumbache sambihan na link na nunggu bata-bata kaya baka ni binakatan nila balabe ni ngole nga na page na Mother South sambi chukin na link ni no na thesis o betarungi ko nga na dapat na po na o wakatokakin na no mo master's thesis labo may living in two worlds. Bina ka Dr. T o sang-sang na nama kana mo kutata ko men na thesis ko na kinabalay iyo baka bina ka o baka mo tunan dito achuk ngamen ni Selandia kito yata ni Selandia runong dulukan dua kita lecuk may Wellington bina ka din tarata kay la ko may be Dr. T te papa Tongarewa Museum alay taka kinokwa kito wochitul nembaki awalay da kabantuan na scholarship esulebio na Teach New Zealand olay William Bakindua o tsanga na kubuli au lakito lakata sa Hamilton ando na takata ka may Dr. T may Waikato Museum Waikato Museum mamunungal taksar olay apply na record na bulingo Hamilton Fraser High olay beba kabuli dikina kabuli na economics o tikina fika na maths nungulay chuko kya o sa o Dr. T sa nakabat ko na postgraduate diploma in University of Waikato. Ngay kalunga tanong niya ay chuk may kino o Dr. Eden ng Balaro ay umot niya din to FNU sa ngay baka din sarang o babin nakabakalibu may Dr. Eden ng Balaro ano na ipakasala ba kay Tarisi o wabiala ko na School of Business na Waikato University muli ka pagsacho ko rin doon degree ni economics ba na business management. Mo biya da ka masters kinangero to talno biya Dr. Eden Ambalaro kako baka may uli kitumanda sa ibolango na kani development studies o sama nila ko kinangune director chikin o Dr. Eden Ambalaro ay and a School of Pacific Studies and a division in Maori and Pacific and Waikato University o mani lay ray de chartuso na koser to baka bulida o mani enroll sar na matin na nunggu pepa 700 level na kani postgraduate diploma no da kaba nunggu pepa o baka utia o mentalita ka baka libu blate liusar na reading o da kaba kia na nonra bolo ir na profession na turangan ni Maori about indigenous knowledge and transfer of those knowledge Dr. T into practical situations and the sataw to na itauke ng unikwa indigenous people so already non rosema na indigenous knowledge with technology and science and engineering baka bina kan dara vitala da ka Dr. T bata kay Paulini kautonga may rochok may ngala di bulu bina ka pau balatang na program sa rabakador chok sa kuruli na STEM na STEM na science technology engineering and maths o kalunga toro ni rongo ni ro da kapitalangan Manisilandi ala ko may da kapitalangan ni ro dorbo na because of engineering bata kena technology ro sema bata banaka bata kena indigenous knowledge ako mani kita vital no kina o bako chanong ko postgraduate diploma o sama ni enroll sar mo takab na masters ni Maori and Pacific Development o man takab sar kin na ultanga ko vital no takina na living in two worlds na challenges that indigenous immigrants face. Kosa nga bakalakala ka Dr. T. Ang kitalita ka na literature review. Wabaka ito rin ka ni uli ka na thesis ya. Lewo na ulutang nga ka chukina. A lot of people can do more research. Na ulutang nga. Yasar nga nakaw ka. Yan alam mo nakaw na ng bandi ka. Natapos sa chinakaw endaro ni buli da mikina. Kaya rin wasa man nga tol. Naulutan nga may kila o sibi kim nimbe ka na si Bernie Wilika ero ni wasa nga itulong nga naka endaro ni buli mikina na numu ataka manong banindik bina ka Dr. T nimbul tal may bikin na wakanda unisang kay siya mawal tsunga minggo iyo nuita kini rong bina ka tsugen na ultang ni vital nongo nanungo bakan dindikin ko o lay bakatataro na vito na bubali Vitan bubalang ko na ito kay kaibit yarala ko yan ni Islandi na tan ruangan niya baki chinikadyoon sa mabulo
vatakina tinikadio ono sang vulka ono ni samber ni baka idor naku okla ni ngayado naku na tinikadio warsul kabitu there's a huge mass migration of Fijians era sangkai tosani babalai koya I don't want to go to the area of the implication niku koyo chungame kina tinikadio warsul vulka ono ongai redakina na bubalengo erto levar to chumai Hamilton mai Wellington andora turango na tabuten na no baka pinapina kapakaliw na norto bubale o Manasa Rayasi o Mr. Rayasi turanga ni Matuku rawang ole no raw nangone eleva kaskin andora wangka ni gol to wacho kina token andora turanga eleva kasin sulan de meleva kay dorkina manila yado na sinileb na kaya madala arto mani vital tarken na docs union mai Wellington may baka muna kaya merto chuk manislandi en total na bubale o baka tarong nirto interview o Chocho Rayasi nanona ulmatua batal ngakin antona tabali Chocho o ului na o cengcenga ayo madabakada na o cengcenga na ngani Chocho Rayasi kaya baka ando baka rong chuk menekam ni komay Wellington o baka bina ka baka lebu verto na bubale ngo o na madabakada kerto na Rayasi en orto sulle na ngono mo interview te kerto en bukan interview ako may baka tarakin ng bola-bola o may baka charakin ng kusisi ando talanga na bubale ngo o tal-tala luke mundu kaya baka roborong cuma ke walitia may Wellington kito wakang bola sarchikan baka vitamani Hawaii na bunindilo na bubalango na buku ni norto vito koni so ni tarto solia e me buku yung ano mo baka chicken na bola-bola ando talanga na bubalango may Hamilton o nabubal ni Neman Intilim Batiki o klan sa edita liw sarchungon na Fiji Sun i wiki kita kerwa vital no ki koya batike non leoni vale liw sar na kaya baka madal taka koya nanon ang bimbiya ni wich na Daily Post taka chikin no koya sangkay watch na bobir sangkay to sa Islandi na way kato times lay taka sar chikin na Neman Intilim Batiki ko sa sar may wiki o baka binabaka liw token no na to bubale en orto sila no ngau ko me somna nang kutaro sangka ito kimi okalandi rona bubal ro tiko kina o ndor bubal ni apisay nang gamu aturangan ni nakaw me kita o matanggali bata chiki kita vita tadini apisay nang gamu china na marami ni na melmelo Luciana o may pakatarong iraw talanga kino rona monoline Tamiseta pati chiniseta arto chuksara may pakurang. Iya, kalau binato chawana, kalau binato miseta. Iya, rombulo bina kana turang abiotini. Ngai redango ni lebu nanguna. Ni oke dari tuki santa da boko cheno nanda bolo nanda research saron da bul saron da takaka. Santa ora nanda da mula da bira nanda bukikian tai. Ana buno bangatakin na pata-pata mo baka binaka. Baka lebu berto na bubalango. Iyo na kaya madal na nagurusot kaya kanto baka uli katiko o redeki na etul na nambulo redan dua verne teu ke resudo mai viti era uli mai viti sa chiko sa ran work experience takatake sarang kay lakoyan ni Islandi dua ya kene karuan yu matamatanggo o era sudo mai viti sa kalalai sa lakoyan ni Islandi so in between the teenage years kena nonra tabungo na nangone rasud kine primary secondary sanga na work experience kena katol ni umatamatanggo o irarlay sudi babalay relay sudi de born and bred overseas o bakatarong ke na nonra experience patakin na dabe na nonra en ambula na ruana burabura keeping on to your cultural identity as a Fijian patakin na nonra sanga menda bula takatalanga na nonra bula en burabura en dalay bula patakin so ndara kan ngu talita kana baka didikin ko on kay rey talanga kina ni the different world views verto na lewe tulungo o kwarto sudor taka may biti asama turang gala kayani batikira ngon lalay nga may biti rangala kama batikira na may sudu susu babalay endoten non red na burubura veir na susu may biti taka may biti sama tua lakuma the long to return bina kata merlis tale eso sinran ileso verto na bubalengo o interview tikirtongo ore den donga na bubalo ne Mandalim Batiki erto ko sa chuktal may bitingo so already ko he can maneuver between living in two worlds so yeah already ko bakena boni bubale rachunga eso era la kumai
so na lubena ra tuki Australia so ra tuki tala so na buno ne vesi burbura those who are born and bred in New Zealand umot bikin na bakarong chumi ngone vesi burbura a lot of us can relate to this baka kachik mo samen bakarabia ma Australia ni o tamana batikichinana chunga na manro mero listal evita sama bule babalangi sama kilana ilavo sama kilana daka but they want to go back to retire back at home yeah sangkai chukon total nilalango the ukato ngona era wokia sinra wokia bata era bina katana chuki babalangi era bina katana ngamera lakovici some of them are undecided but sartale takana bule babalangi so they settle for staying overseas era ngelak ngabici nindona songo jeka bakarla ke bakain dona Don't na wakamau se ndoela kana wakandra but they prefer living overseas but ke ndo tala ko ken katulala born and bred sama to sanga virne chuki babalagi blat ira sa bosa taka rambula taka la ko bicara saksaka sinta bosta kana bosa bagavici sanga tala ngani klana bula bagaviti konto ni bolbola ko ke ka bagavici kero samere de kero kotiro bagali unango ni nakor mero mata uroru anambula the world of living overseas and the world that we were brought up with my biti and anandambula okito okir bi bosa tala ni lebu nungu bosa babalai o sanga mikro bosa bagavitu bagalebu merani more tala sana both world views are still valid Sega ni ken balambale ni o kenda na sudu mai viti senda kilambe kana vosa baka viti senda kilana ito baka viti menda wasibi beira na chuk mi mena kor ami mena korba na buno babalang se o irna babalang ni rangole mai na chuk mi benua merangole ni babalang na rendre baka na vosa babalang sara sing rawatan baka na bulu babalang sing ken balambale ni ramberi talanga but both worlds are valid oya naka binakina na mu bandindike mo reda na sana roro ambaleta me pakawada buta na bosa na bibia rong bito ka na bosa na saksaka biomba sing dondon mbeka me nongurai me tukuninga ni duindui na nandambula batinir sa sudu nga me balang o isota nga kenda wayo matangango sudu nga me bit nula ko talanga balang o saksaka talaga o lisa nga muli kilana ponto basi se ponto train o sa tumanda ni kila me ko me na nongo card se meleboli pakadaba kla ana sana o nandindiki ne irna sudu me balang erna kilasar o me takabango au nga na sana ito do me dare na sana me balance we have to have a balance view kandira dokter ti nakera bos do be ka sanga ni mata we you're not used to bena ka to ni o kere be bos to be kenda sona bos ta ka o baka ngataka sanga baka ni tau mata we kandira o kwesa nga na luto ni vital no ni ko na ultang ni living in two worlds ni lebe kenda baka tintang ni sa chung ko papalay sor sanga lak nga ni papalay sor barong chuk may biting ko kito ready chuk nito YouTube channel about approximately 80% ira barong chuk may barong sa chuk may biti ko beken na wakanta may bito ni bialak chuk may papalay na ultang ni mata sa uchi sana ni baka lele tiki kenda mendala ko may papalay because experience you can buy experience sana na raw because there's a lot of advantage mo sasang mo lak may papalay to track come exactly mo may bulata at least na bule babalay mora no kla na bura na bura sana dua bat kana bura ko chuk may kenda may biti with na practical lessons tarisi au bule da kina nang bulana ultangango ndo na bosungo na adaptability and non the excess ni dalak may babalay we accessible to a lot of things but kina non da may adapt na adaptability na bosungo ka baka may mata weekend na ambulay ke and the mata roro and arona bura but kina excess na raron da durbanwa inda binakaten do naka na bura rungo rarokin beta bula chungo na pachati rango o kachukin na accessibility wana runa bura lebu na kabina karin darawatikin nduango na education beta kina innovation chukumay bichi but nalak may babalay a lot of things are in the merida kina inda kailak na area of science and technology when it comes to innovation wakango na kina sangay chungo na baka tore da kita na quality na the production when it comes to cover production yang kina na may merida babalay land and resources yang may bichi but nito na tanggal elebu na kacho kina ndo talango na transfer of knowledge skills and time
Quando vina katakiniani da mai vulida da mai reida sono non rapa madala ke na kara da kapa e sono wakante vulangi babalang sono kaya rorosa no tamboke transfer of knowledge skills bati kena pakanga teknona enda kila vina kana da mato na bultunga me vici tana bulwa na koro dala ko mai suba sanan do tan bakalai wangata ko na kambimbi and within a small period of time we accumulate a lot of those knowledge. And all those knowledge are very invaluable. Okay? And a transfer system, eraran dala ko na korbo babalang, sen dala ko sarame babalang. Yeah. Dua talengo na traditional knowledge, no nanda kila ka pa kay toke. Kaya kanda susumay wit sa chukurang may weekend. Yung dala ko may babalang, it's easy to connect technology and traditional knowledge. Ando na ultang ya kereo tarisi, do na contract kaya rawatu men na University of Auckland, me kiro kitoli tal nota kanito experience na veira na tambangwane era may daka undergraduate degree na University of Auckland. Ndo me kana madao, siro na madao nito may vital na chikin na batikira. And we try to merge together traditional knowledge and technology and science. You can put engineering into it, Dora kanon ra kinrua nangon ni Pacific, nangon ni Tonga, nangon ni Samoa may susi babalang na nitong buta bata na ultangan ko. Baka mandangan ko iron ng kasi. Isang eliw na GPS. Arabangatang na kalokalo na bula bata kina wasa-wasa. Merasoko. Nangon na kina na research. Sangay lore kina ni lew na ng kasi. Erasoko wasa-wasa. Enambongi lew. Nangon na dila kina na bula. Dora ka na kina baka tumukon ko siya na kabi. Mera ngoli chiko wasa-wasa. Mera lesi banua. Kelab na wakata na buno chiko mikina na non renan. Na reida ngelo malang reida na buno era buka listal chicken na man. Because a lot of land birds nangoni singa ralay kane was limbongi era buka listal yan. So that's traditional knowledge. So korede kina na yang ni kainda wuli da may bichi pati kina kainda may reida papalang to connect to it. Obvia torangan na kaya mo wabini pinakaberto na ako autero. Rito sila mena funding meto nakatakin na buku ni non rasemalista lo ira nangon kora sudi balangi kung ano kinangon ko biya babi ni binakngabin doon na marama ni Tonga o Dr. Melanate Tomo Fellow o ko professor ko na University of Auckland na Center for Pacific Studies at akabo ko na non research into her PhD sa professor chikino ko ngo may New Zealand and non na redo ko the New Zealand born and the island born weekend na Pacific will tala kino kenda na 2K o ira na weekend na lakmi yan dinto na non ta ride na pura may bira na sa sudo may papalay kung ano kini weekend na tumutumbo and we ngarabiti ko nang ko menda ride na sa na roroya and the rhythm but ira nangwan ni rasud bibalang and on dota nga non right ira nangwan ni ko to batabli dire na funding orto sila na ako terro pabi binakin bi Ruth Peterson na non nabibak may bakraramatek na non raray ira nangwan ko dili bunga bira sa rasud bibalang rasang sartungan kila na become baleta na navigation na non raponto na wang sara bunga na lealo sanggay rasem malis na Maritime Museum ko chuko na ba that yokalandi merra kau nangon ko merra laki bondo wanga merra roni rabakila mandanga na kanda bulite chuko ni kandin kaya sa malista libe na traditional knowledge ongay baka sumtaktal nga Dr. T na baka yota ko o Associate Professor Damon Salesa mo kotirto na lalangon bulu university me kotirto ibiche so to connect na kara me buli deke ko kotirto na institution na me biche na Fiji Museum na balne Marroye o kotirto na Great Council of Chief Building kaya sa kama merlay rayda na traditional architecture o kotirto listal nga ibe UNDP sabi na to officer be babi ni binako be Dr. Winnie Nainova nakbali Dr. Winnie be Dr. Poloneta Mata bulo na Manulebu be kemni nando within gomi we to use hospital nga Pacific Center Studies with Dr. Cristancia Koya Bakauta. Nakabali usara na bibingomi. E nandito ko ngani buli chuko yan. Iyo. Ndakere dangon ni sonongon nda mai chuko babalang. Weekend sarang tu kenda barang tok minggo. Wakanda ndo rumbe weekenda. Ena ninda susu mai bid susu mena koroi. Dagela ko may babalang. Wakanda ridir ngon ramai susu babalang. Sa tok non rexent. Daga wiwe baka mure non rexent. Kuno baka mure non rexent.
lai biranga ya ngana puno resod kina enda kamera dono pula bakanda rere bakira yan almost 60% nika enda don merakila arsin kilatu yana kaya na non da itai baken enda koto bacuk men dala ko batakila iya meta ke mata vira arsin kila men ngai ira kila ngana niu na bul me bunesto era kila ngai ira na the gallon of milk marle bule meneso arsin kila na bul makau lomba bakada bana sudu era ngai ira na tapioca arsin kila na dabu ni tapioca na wore ni tapioca na kena dibu ni tapioca me kesanga nantalo sa satu bena plastik satu bena Iyo. supermarket me pulitan Yeah, so all those knowledge are invaluable and they don't be there. Na wala kiro sanga me da kabakin na kalas ngo with Dr. T, all these undergraduate student na university, sanga rin kino non rongoro. So era bakara mandua, but ni sinile na kabat sundo don mandar mandua because they were not exposed to those environment. Yo kon environment na no kenda chiko maybe ndara kabi na kabikenda. We do things by practice. Sangatal nila na classroom met kun ngona bitavioka ngona tampan tavioka mengo mekeli bakadava nangara ngona kana kame dakana bukan gete yesen itu kuna ngabi la ko ngabi tavioka sela ngabi ndalo senolo ngona sang tukun kala be kana salak saranga na titi so we learn through practice iya doraka Dr. Tin doraka nangu o maro ta ko sanga san no me nama kinina bangwana kana vital nota kina ultanga ni physics ngo bata-batango. Pabi binak talaga be Dr. Litia Meo Sewambwe, awa sa pabi binak chupa na matasawot, sino na sa dingoma na nona thesis o tamero kumbachi, may bisar nga may nona to reading na ngone buli may na Messi University, may Messi. Pamastonot. Nagarikin niya, may biti matang Australia, lebo na na data, siya na research data, lebo nga orto Samoa, Tonga, Cook Island, Niue, Tokelau. Nangunala kami kini-weekend na bichi makasya na sudsar. Riringo sa kanimbol-mbol weekend o ready chungo Matthew Budango pulo binakatako may Wellington. Bikam ni na sa binakatchungo ni nakabawat yun ni Bully Chupili Simmons sa ni nakabawatchungo na ni Masters. Kanimbol-mbol kaya karon ni daw wasya na the research. Wasya na the thesis. Ito pa kaya ngatak na ipata-pata bangko, mendo pa karita kabira na wekanda na tapsarman, then may bulida. But sa nangon, realista lang, lita ka lang nandakal na nandalista may tak na tabaka mamaka, iyara na liyat chung bek na taman, dalita ka po chupili serne. Sa tapsarman, dalita ka po kalibun hindi lo yung New Zealand. Ela po kuni bandindike, yang ko sa raras rangan ko, ni ka na baka ang tek na the thesis, may sol sa nga na ministry ni Bully may viti, sol sarangani na University of Fiji, sa Fiji National University, sa USP, meron pa kayong attack na the thesis. Meron ni membulan na the research, may kakunitunga benibol. Sa tapos na muna nung malabo. To concern Dr. T, wakong mo ito nalimangan nung dabital na taka na botal nung thesis na Wakanda, andong o Dr. Winfred na North, kwa da kapan na PhD may Messi University, Palmerston North. And dorakan na libna kay bola ko baleta na bola ni Slovakia social capital and traditional knowledge. And kay redem ko dorakan na libna Wakanda o ditala no mundo lecturer may na university na kan education maraman ni tayle nung doon kasi nabuli Mets, may ACS. Oy, Dr. Salam Bakalevo. Bakalevo, iyo. Professor Stephen Ratuba. Professor Stephen Ratuba. Professor una ng Bombong Bamba. Iyo. Kaya na rin access ta ka ng thesis, may dauli ka. Levo na ka rin da buli di kinay. I think it's taking those written things out and put it into practice. Meron ni bulo, meron da kila ni. Yang na buli batakin na may bosot na may tiba palagi. Dr. Seta Tulabo. Iyo. Matibiti. Iyo. Narakan na liabo ni ngonito kay sarawatan na nonra masters na nonra PhD Wabi ni nakin be Professor Siti Ben Ratuba chukgo me na University of Canterbury sa director chuko ni Macmillan Brown Center. And sabi na katako may baka sukumunikyan na ito okay. And sa chuko na ipatapati ni Bulia and baka rauta ka na be kandim di keba me merabaka nga taka na be ngon ni bulalay kaya na be matabubal. So it's accessible Iyo.
Ya vakapati ko ngone simbolo chiki na Dr. Teresa Tewa. Isa na tadinda nganenda rakaka chiko professor senior lecturer chiko na Victoria University sa may langango da babi di binaka be Stephen Ratuba na nona kauti ke memba tamai na ngoni toki me menda wasia na nonda rakaka ya lista lain bikim ni labo na bikaw ni dakabe na nomuni bakindike living in two sandina. Iya, o kusar nga wala Dr. Teresa lew no madal unangan no tarot ko mai kusar nga ongay reda nga ndra ka nga uli dikina madasos ndra vital na takina na dual and multiple citizenship o reda ndra kaya nga bagaleban na kaya may buli talangango bukikin ni if we want to mendada kamendra wata sono kaya chuko may bichi sono katalanga sin chukina sono kaya chuko babalangi so talanga na kaya chikin so kaya kaya mbita patango rara ndo talanga ngo bla chungo the system that allows freedom of expression me which is ngone sona law mbeka ni matentu bakanda ndata kana accessibility ni sona ka ndo ngone infrastructure o baka sama taka chundra ka ndo bakanda ndata ka bale na kanda do ka me which ber ndo titi me la ko ni ber ngone sala me la ksanga no roti no titi da me rede babalangi ni sulandi mandanga enda bakanda ndinda ko kena barang chumeni ko Australia la ko Hawaii, la ko sa America, nangoni sala, la ko kaya doon na nabitete. So when I'm talking about infrastructure, I'm talking about telecommunication. I'm talking about na why, la ko batay na ba't kina liba-liba. The essential services, meron ni buke na kina la ko da kana productivity, na kina da kana titi, na kaya binakatanaway, sa nga talo na dito chigaway. Kakaya kaya sa ko to batay so na kanta sinray da, renda mere de babalang. But but we have that mental map. Santa Maria the Cotenivich and the Libagador, Nongulay the cabinet to Valeme na Coro, na Kaya Usabaka Sam Takachiko, na infrastructure, na why, na liba, Vatakina, those even those basic Ronleo Roya, so go Cotenito, or Sakotwachikan Nungutangi the way, or Sakotwachikan and Nungu, Yaya, Membletan and Nungu solar power, solar panel. So Nungulation goes and let them barnito. Solar power ito vale meron ni bukia na kaya bagador na so na kaya it's very limiting the better so na kaya darawata so nindal may lako babalangi and using na dual kana multiple citizenship ni kada ka you become a global citizen so kaya kasi ndara ka already in Islandi you can fly to Australia kaya kasi ndara in Australia you can go to another place you can go to Tonga or you can nila ko Western Samoa or you can go to Papua New Guinea so ikorin nila ko Amerika mo la ko kina morano access ta kana kaya ena bukikan yo o wiki to baka bitaman o rosmadal ronongon rono binakat mero chumbe kay Hawaii sa Stalin Islandi wayaw no ko baka nano kachu bitok tati ena binakat to use access ni kasanda rawata so that we can maneuver madame ko dono ultang bina kana madame innovations innovation I'm rather how to develop this concept into new stuff kero na vital no kina na madame ko siya tapo na sotal na kao buwarta ka Dr. T. Babi di binakatalangan na kahit kung sino mga ma-view budang, na Rethinking Pacific Education Conference. Right. Enak yan ang rebisar nga na ulutang nga dawe wasi chungo ma-view bakatalangan kin na thesis sa pala maingo Chupili. Pinakabalib Chupili na thesis na Dr. Rosilangi. Kiro na to problema, unang problema nang bita ng kubata-bata na link wera na thesis ngo mendaro ni dawilika, dawiwa sa itaka. Ndo tayo nga ngo Dr. Ponipata Rokalekutu. Ngonong go sa chik sarang ko komen na San Francisco, University may Amerika. Anda ba binibina kabira na wekandang go na nonra bakit bitikir tal chunga ngonong go may wasay na nonra bagdindiki. Ando tayo nga ngo na doroboni ponombalong go Ron Babe. Sember chuk ni rawat na PhD si chuk nga ngo in University of Hawaii Manoa. Nakapati ko na ulutangan ni inakyan do bakay dur na somate. Nanondaray social capital. Iya nanondaray na ituki nangono ni kuwa. Mendare da baka na somate nang garaba nangono ko na baka murumuri chuk nga na somate nangono Macau. Se sandara biso takambe kabe baka takirto na kanta may kornikolo. May daw tata do nangono balabo si ngon lilisar si chuk may biti. Sa sing ka ng burua. Sa ka nga nabimbulu na sinaya, sa ngunti sa nga sarbital ta. Sa ko sar nga
Dagere kina utali takabakalim ndo sika nanga suriti manda na turangan ni ponombala bungoron mena wasia talinga na nona bakadindi ka usati kova na nona bosa mi Honolulu na baksaut rong binakandina na nona bakmadalo ron na buku ni ulu tanga chungwa ni somate si adaptability to modern day setting. Right. Na rete chuko kana bula bakay lavo kena bakatambui ni rete lang ako na conservation. Ni sana ngon nando matimbekan do naturang do dak na tambu sanga rete kino ko na daba na kenayanga na tambu na ngono makaw kena yanga na bikaya kena ngono ngon. Dagere kina na totokan ni nonda bandindi kena ngono ni kuwa endaro ni rete kina so na kaya na binga ni tibike ni kuwa so na kaya do lumbe kami sambiu. Siya po na muray na tikinela po. Iyo, Dr. Tina, yang ngono ni Wuli, bata kena bata-batang ko ay, saranin do may bibakaramata, kaya kenta dengan reba tumenda, din ko maso na kabo, wabe kenta binakatimenda Wuli de libo na kae, so na wakandar sa singa binakatulong nga me viso no naray, yo be kenta da barong chumenda binakatimenda viso no naray, libo sa nga na kae renda Wuli de, ko kaya me bata kena na kae, da sakila, traditional knowledge, bibata kena technology, engineering and science, and the kereda na buru-buru ang bulukin ko, we have to be adaptable. But yang ano to technology na kacaban, yang tarangan ano to lori, yang nakarto bukan dikaw may chaman, yang nakaran daw usulilabo na kay Amerika, iraman Islandia, tumatara po na katalan ka. So all those experience we can bring them together. And we can be innovative and develop that kind of that we can adapt to around the function talaga may wichi. May buru-buru ni nonda to salake. Dia saranga. Do talaga na kaubebim bulikin na ngon ni kuwa sige ni kuwa kaya bakay raw. Ya se kwa na nonda ngandri menda bola bakalibu ni tuki. Kaya bakay barong chung baka mayo kalerangan ni batu. May Mexico endo na kangwa baka madalatak saranga ko chung do na blog. Redi kino ko na nilibu bikenda na tuki and then do warakira na bulan ni merme bolana nonda talano. We need to have our own voice to write our own stories. Kung ano kina ang boleh kenda kinai kenda na sabaka PhD kenda rin ibiso taka na nonda PhD may bola. Se ngon datak kida bakatikiran beka na bulan nira lakang beka may Amerika, Japan, Australia. If we can be the main authors, elimu na ngon nenda do baka liwidir na bulan meron may bola na nonda italano. Sa tabo na muray na sana alabo. Iyo baka din taka Dr. T kandi na todo ko. On talaga nakawag hindi ka Dr. T, weekend na ito there's probably like a movement that's going on now. Sa tabi nakatangan ito may nabulangan na nanda italano. Doon na bata-bata na tukutuk makaw kay Wichi, limusang bulwag na $1 relawan natin ko. Ora sa ngayon, no rabital no libo na ito na become tiken ta bakit okay no non tobo no non da kilka our tradition our culture our customs ele usar silbina ka merong tal non dar ke balay sen do tal no bulang may tumpay so sarabina ka nga we need an indigenous researcher an indigenous writer and an indigenous author to write things about us, but the question is where can we get the authors from? Where do we get the writers from? We can vital na tayo na ulta na asra nga minda radical sa nga bakikan. So what can I do to contribute to this body of knowledge? Meron ni da baka ungetikin na ito kay iyo elebon na company tour na tambak elebon na thesis ngo may wala o baka binabana kan ko Menisland arto bitar mabion der company may chairman merto bulan ko thesis into a book and they published it in 2009 to 2010. Kan ni sa stakmak sa change Amazon.com. Mo tepta kinada ko kalisito bunindilo or nredkin ne bola ni sa tambakin. Do talaga nakaubi wasi alabo na do talaga nakaubi bi bakungiti kina doya na nonda bol saramanda kay na nonda bosa. Libu na ngom na loma lenga takambeka na nonda bosa beka ba pertani se na nonda bosa babalangi se na kena bola imbeka na academic English. Balata bi kema mingo na nung kubuno ni takataka na university sa chukunga na academic English do baka nga taki na kena do walay na articles journal articles se mi kema mi bola me tambay na bibonu iya do na kango na bibimbuli kini bi kenta sarangan itu ke wakata men da bola sarangan na nondan dui bosa baka mbua bosa baka ta kondrabe bosa baka ndabu bosa baka lau da bola sarangan bosa baka saw bambul sar chuko be sai say nei balu
Ubabi di binak talanga yang boleh talanga bale buna weka ngo turang Thomas Simboslaw. Turang ni nanronga. Sa bol cukup nanronga. Kawa. Tahu? Sa rito tol kem to minanronga do wari ke to mi kandabu. Me ke to liu mata ni to kay mur mi kandabu nanronga wat kira. Au bimbole saranga kina that we have to value our own indigenous languages. Dala ka uri cukup bale weekend na nanuguray mo yaw as an academic. Already in the weekend, we look down on ourselves. We look down on our languages. We always look up at the English language. We look up at Spanish and Portuguese and French. Gay on the Bambula Sarango, Bertonang on Neller, Tungasti Bulsar Chungo, may Mongolia. Bambula Sarango, Vitaribosa, Bakatalanga Kin, Losalini, non Ruchungo, may Mongolian, and to Vitalano, get to Kunomorao. Leta, Yanu, na nituchuk ngoi sa Mongolia kakit boleh ba Mongolia na kita buli na korni buli era pas kita nga ba Mongolia kita sanay ngol mi ko mi kita may bakta buli dira na bosa baka babalang dagirin kina na kay tariraw o chapa ni matanga ba ambul bi mastelle o klan ni bunga bikim ni sa chuk mi bai balang may chapa ni kakita nga boleh ba chapa ni ayan dala katalangan dan boleh kina men da dimita kana nonda voz se bada blobo iya kan dina Dr. Tio Maro talanga ni sa ta kapital tsungai kono ngono me publish talanga no PhD no thesis iya sa bola cikgo bena kan dana kan bi ko ngi ngana bata ngo bi kan dar bagaro chukmengo ngo no bata ngo sini bata baka politiki sini bata me buno teknik na lotu se nonda bi mbutu ki sombu kaya nang tabi baka dadani, tabi baka lelete kecil kaya na bata-bata ngontra ka ni Romaro takachiko, bida na turang ara bitar tarmay, bida na matang ko sa tukun. Rombita so mo ro bata-bata ngori. Bata-bata ngori doon mi vital no tanga na klo. Doon mi vital no tanga na vika bakayalo. Ukabe Dr. Tinto na dona raya, ya na raya reme kino kandaya. Kiro sunu biasa uma se kiro binakata mi kiro we bala batike ko na katu kono mai na nero renga baka biotin sa lebu to na bata rabuno takina ka baka lotu na non rebuno sabe na ka lebu na bata sa cikina ka baka politiki bata ngo mendo tento kai tapi tal na sanga baka nonda baka biti tapi tal na tasanga na lenga ta sa tabatiko na oir na bulu tordake oir na taka benaka weekend da tiko mena koro oir banga taka tiko nangele tapi buku-buku mesema bata na bula babalangi kerna tiko mena koro siya kanindo embedi siya kanindo embiudake menda semata merani o kenda tiko balangi da buku berna tiko mena koro berna tiko mena koro sombe karbengan dia mi balangi satu kendo kenda na sa tiko balangi darani soli bakasa mabira kaya na buna tiko buna takina na bata-bata ngome menda bitang na saranga na nonda bosa menda kako ni rere na bata-bata ngo siya kani bata-bata mbekani politiki siya bata-bata ni lotu ngo neutral. It's a neutral platform. Menda soli bakasama and the bibu kasaranga be irangon lalai kaya ko na buna tikbu kinala bata-bata ngo tikbu saranga be irangon bat ndora kanu gulo manira iyo okay na langas na kay murimay na kambimbi menda na numir tsaka na lubeng so na kaya Dr. Tio bina kanu mo baka madala Dr. Tio na kaya menda matata chuko bekante kaya baka inde erangon na bata-bata Dr. Tio na kaya nga mo nikila na bata-bata ngo ende bimbulini zake dabe baka ungeti dabe labeti zake dabe tokoni sanga na bimbutu kana be baka dadani bet kandare de wabuko ngana covid ndanga ngo sambutu mutu reki kanda wabuki na vital no ndoro ngana politingo sindra kabina kanta vital no takina na vital no ni lotu so saran rete ngana romo so ran rete no romo ko katina bata-bata ngo me kuni baya kandaro na kotira bata men kamate at least it's got a platform that they can hear something positive. To be empowered. Be empowered, iya. Waka ira na wakandar salis takchungo na korongo. O kabi Dr. T, maybe na COVID ko na kanayadang ko, besota ka na nondaray. Darakana ni ro sarabat chungo na libun tamatarabi tartar chungo may. Na nondra, they've set up their own business, Yes. Iyo. Orto mantanga na lalaya, orto na green uba. Uba green. Uba green. Iya, iya, doon ni tamaboy way ruwa sa totokan din na nanatalan no. An binakabakan levo bikim ni nung tulungan nila ni matuku. Nakadaw nate vale. Sa totokan din. O kabi Dr. Tiki baka termo naman na uba green. Munro vital na bata-bata ko mo batarin ko. Iya. Kala na bata-bata ko sino bulbina ka mo may watarin kina senga.
go lo renga na tamatera da kabo chukuna ka Iya. ba chungo sa le ngana buna sindar da ka go na bata go me o si sanga tino o ira sanga era da ka tiko There has to be a balance. There has to be a balance. balance somewhere. Iyo, babi ni binaktalanga bitar-tarmendo ng ngonelyo ni Matuku and ka ker mo ko mera intibitik talanga ire tambangoni. Kero sa bitar-tar talanga kaya siya bola-bola. May koro. Questa la kaptingo ko na Pacific Koro Farm. Right. Daka ngo ko dormo ngo siya bungo bikim ni sa pamurital tinga na bata-bata. Nang kay wasya mo ko na bikar to daka kaptingo na dormo ni Sinubaka. May koro. Bambul sa tinga ni naita ay siya nakabalibo na biba ko ungeti na ken lista le na ken baka ngata ginangele kasarto sa intak talaga na kontraki meron sa baka misa volte kina non rocket namboro kina New World Supermarket nakabalibo na ita mboro ni koro iya kala ko na ka kero biba ko ungeti kina na bata-batango dambita le mandan danduye na lo tu na politiki na kaket ngo o iko mena mosi so iko mai lau so iko mai ra so iko mai base mai sawa sin kena bonongo ni bakan da sta bucho na lenga na dabo menta da kaba menta soli bakasala menta bi bakong gite sango lang ni kero soli bakasalan dora kana lebu ni bakasalan ni soli chomai kero san dora kana rongor ko buke chukin na program go ni soli bakasala soli mai kero membito bate na ultang sando bito kan iyo ngai reida ni sotobat chuko nanda rai bate kero nanda bakasa mai dan bito le manda nanda dindu na rokan yang onda o ko da binaka so ko bul binaka so chuko mena kor so chuko babalai warni kena bonongo ngonda toto bata kede da me biu sei da biu ramataki da biu ka ungeti da biu ka kotaki di na saranga isa babi dim naksar chuk bikim ni na semati kumai na bosa ni biba ungeti ngol chuk me biketo baka bitamani na nito suleto ko na nito ngona me taka chukay na non program na ngone babi dim naktalanga bira na sa may talon no chuk na bata-batanggo o chawana monolangi no dabuto man na vandra chawana monolangi o Kelvin Peters o Alipati Trail Royana Matitini o Silipa Tangdaki Kumbuambola Will talanga kino Mike Douglas baka talanga kino Susana Licanavea Santi na nalalali bati kay Paulini kautonga tuima kautonga iyo kero babi ni binakataka na non to bitalam no baka libu na kinda buli the mai na be karto wase iyo da bital no bat kay si Chowana nakabuli the mai bi Chowana na family support na bito ko ni matabubal may biti baka talanga kina ni Siland daba nakabuli the mai bi na mukay Chowana nakang already may Chowana bati kay libu na wakanta ko rambulan rono broburay ramay chuka babalay era sa susumay bitter chung me babalay era kay mereda rabangata kana kara may rawatiki me pakasal tikir na wakandra se bukay ni rangan revento naka lebu talanga berna wakandra rangan desrang me babalay wakati kiken dormanda kan dormo chung ni Silanja bola kani rosang ul bagada na bubale na wakikiro na sana rorwa kero kotiro me babalay de robiero ko me ranon rapiar sarachuk sarangan ko me Silanja Chong kore tong na abierto na bakante tong bakati kichonga na mono lanyo mandangai seo Silipa Tangdaki dor kaure der main bulan ni Silandi rakoto menon rabuli na non radaka na non rakilaka ya at the end of the day rabital no tanga na binakni non na bikawaitaki la chukpati kena non do bi reivi kena non do bi baka ungeti endindu no tuba kinda don stapa so era wul binaka so era daga binaka so sanga soti ya era ngandra ba mera bukir na wakandra mera kaptal ngandra kamera beso takon rambula sin remenda mera mecung ngaba kando so ra mesanga non rambuli so ra mai tos sar na so na tutulile we iya tataleo Kelvin Peters chiksargo me no way andala kanda buli de Kelvin na ulutang membaleta na buli o ko kanga ko abuli na St. Thomas o chale buli i Maris mbulo mo ko na bubali sing so chini roto rawati roto saria na nona sa sanga ni buli sanga ko na katumanga tandola ko vingoma katumanga tandola ko vingoma na kaya utalita ko Kelvin sanga nila ko mibu ko na ni rere kaya andora ka viva ungeti kin weekend na sa nabu chimbe ka menda buli itandora menda na katumba
do lava na katumba dingoma na bi pakalunga tataki soliani. Iyo. Radi Kelvin talanga ya chunga me vichi pula me na lo to teachers college. Iya. Le sarma ko me chuba lele na international secondary na nasa sa bakara sama nangol sarma ni Islandi. May buli ni Islandi. Hawaii. O chiyo lak sarma Hawaii. O Hawaii lak sarma Amerika. Go sa chuk sarma Norway. Iyo kwenda radi Kelvin na isusu. O ko isu sartu nga bakal binian. Iya. Singko tunga mayo dio. Nonambu. Le sobe kendra baro chuma ni kora bakal mbata ko yo lubeniali. Se sunde to ko niau. Ke chuku kendra kenayalo. Anda raida na kene bagarita kini Kelvin Kelvin Peters sala chuku sarmuko. Yo nga kino royana lubeniali. Madal tigi royana man da Dr. T. Iya royana talanga royana matitin chik sarko mena Cook Islands. Man ba madal tak mo ko bio nangon interview tiko chikin. And ko abuli St. Anne's abuli talanga St. Joseph's. Na nona interview ngay wasiyan yan rito bata-bata na bulioti may na St. Joseph's may na way Manu Road ngay tukun kinoko ni yersangay kilala nona ngoni buli yara buli bata ni asalenga na turang taman ni se ngoni leleisar nga nona buli chiko mi St. Joseph ndot na maramatina na nga si sungir totik dona kana kena taray ko yersangay kerbi busote ni bua era congratulating ko o iran na nona tokan ni yersangay kilala ni salay way tutule butong ko may kukal iya tumbo ta keno ko na bubali lubenyal iya darkan go bakasum tatalanga na talno ni Roana ni non o ko tondo nga yelaw erto nangane erto le lima mbeka iya le lima erto le lima sangkai lebulo ko USP the cabinet na degree ni accounting and business studies sangkai ucha sangkai beta kata chako sangkai redo ko nila kumay na job application mana kukale sangkai apply ta ko sangkai to kadi ko interview ko online duru no interview sangkai lang kata chako na kami bay tukuna ba kata bechna na serto no to bubale se vera no nilala kata bata chako ya sangkai ada nganangon sangkai bagador salak sarang kukale ko salai do sarchunga na marami teuke ya buki kenda bakal ni teuke mana kukalans aplata kono na passport ni kukalans na passport ni New Zealand sarto New Zealand citizen ngai sasanga chukum ngono matento kukal mesangai me visota kana lawan immigration ko sa bakasal chuko berni teuke damar da kaba ni machiko ni kakku ni bakaluel sangana muni buli ni aplata kana muni pepa iya so darede ando ngana wakandi teuke wakati Kelvin Beck susu bakalu beniali susu bakanda munrabua sasanga kono na sasanga salai toka sarako nga financial controller and minister of education Beck me kukale minister of health ni bosata Ministry of Health. Kaya kan tuan entourage me kukal me la kin Islandi. Sala ko bat cikirto Mrs. Matetin. Iya. Beba kana entourage me kukal ne. Nangari da Dr. Tin na nandam bulay to kendo bangay. We very humble, we very hardworking, we never sing our praises. Dadakadakalo. Ni chukutal nga bikin na qualification. Sanga mo ganda dito ko na bendo. Ya sarang kay recho nga ng bosoy. Sarang kay recho nga na kanta bagador. Sala ko lako chunga. Sala yat sarokoy. Bandar itu tu benakai. Obya toman tarangaya membali tipawe polini tima kau tonga may lenga talangan na nona turanga tamana may bakadengu sangga sasanga ko mengole ngilandi mengole be na turanga watino no abuli pelati chiko dona kana non do biba gungeti na ngonele nione atango dina ni basu toke sarchunga sorokomba ya sanga ni binakato ko me kirei tinana serto na nona basu merto somo na nona durduru ni buli pelati sasanga tanga ko melako ingilandi mengali da kabana nona buli ena nona mbuno nga bakate ko santo na kana biba ka ungeti ni ngoningo o Paulini tima kautonga nona biba ko ungeti tiko ena buku ni sasanga binakatanga ko mesanganga na nona buli bakate ko biba ko ungeti ndi iya kanje na Dr. Tindor kan ko maro takatanga nangona sangay tambata kin non ro interview ki Dr. T na YouTube channel sa to rangay vital no me bichangale kilao chinana makian to sarawat no to passport ni UK England sarawat no to passport to sabole no to vale wate kena bi katal matal lendor ka kro talenta ka bana ngone go o pau ka to ngokla ni borong tal cuma go bina ka pau na yal mutua wate kena ngu mutua wate kena nom do to ko nom do tae ver na marama endo na te bina karang karaba
Erndau bito ko na baga lebo na bubali. Lebo na baka sampai naka erndau lako may vera. Weekend na turangan da barong chuk manikwa na nonde buka benaka o na watinda. Lebo na baka salamo mona erndau lako may vera. Erndau nreta nga erna sana erndau redchenga na bubali. Na dabe na benaka na bubali. Kaya ngonor to sa chuk matina sarang kay bitar tarchika no chenana. Chuk mbak memba sarang kay vitala no memba. Sarang kay sarapa na video. Sarapa na video. Sarang kay redor tu na lebih mengore ko sarawatan ko. Tomar to talaga laki Saudi Arabia. Sa kilaki no ko isa na tamay yatu. Ali tak sa Saudi Arabia. Siyang pandin do kila. Sandora katalangan na lebu lewa kandro rurua. Era baka binabinakatak ko menital no te kinapatapatan ko. Be dokter tiyan na itala no kay Paulini. Maybe baka kung kiti nga bekenda. Do talaga naka kero bulida na itala no ya. Na vika kedro le da kabro le rawata rosanga bakan doni tuko na bendua kala na mada sao chimbak se mada sao cheniliu kerendo vital na ke baka sa chiko no mitu butu you have a plan kuni tal no ta kana no mitu butu se no plan ve indo na wakanda eran rabaka lele te kiken so ira rendo mbediken so ira sando katunga chena tam le da kabikir sandro kawiko da bos ba se kabu sando kila endo rongole butu ini telinganda endo rongole butu nganda rendo vital no ta kana wakanda Rosanga bakan tani tukon bento non itu tuba. Ni saleran non to passport ni pertania. Sarto bule non ro property. Sarro le bulle private school no le vendra. Dona kan so ni dor ni bulle private school na British pound so lebu. Na bulle vale me London ni dona ka. Ya ni tal non ko rosanga bakan tani tal no ta ko ro. Me do ni metal no te ken na bata doctor ti. So if you have a plan keep it to your heart. Kuni tal no ta ka baka Italia. Chiko beko. Anong giyada nga menangoler nang kay kilana wakanda. Kaya don basa baka Maori, baka Hawaii, Hawaiian proverb shut your mouth and let people see what you do. Iya, kaya wasi sarcha kan di kuan dona web pinawa chiko kina. Ang kaya buti mikin en dona basa baka baka vitina non idiom Hawaiian idiom. Ang itu kun miya kemem sabihin na rabak sabat tom sarto kami na basta ya. Iya, mena sonangon na songo matanga nangusu, meta ka matanga pala matanga ka. Iya. Rangkai kinta dalang amenu kan sandur bertango. Ibi oko sa chukumikia. Ibi oron ben rosa ta kabuchengo. Balatan rakat lang amen tang karon na bata-batang na all these platforms san lebu na ka na bagarita ka san ran kan ta marrero. Kala we won't have any secrets anymore. Yang lebih nak bengkai wase ni Sarawa Sarawa. Ni Sarawa. Ang dala kaya untuk tali tak beba kanggo baka tikiropau Nagay wase Sarawa tu nakarutuban sa nagay ni buli nga mikina da biba ko ungeti. Dala kaya utali tak bale na non rondo biba ungeti baka biotin. Baka wale. Songo talanga kin nangusun ro irando biba ka lele taki. Iya meka kundra kartu kuna rao. Ngai tu kuna minta ka sarre dengan ka. Atau sanga sarangal ngal ndra katalanga na adu birna wakanda. Erna baka murmuria nakanda baka. Kabinaka. Kan balbal nakanda ta kabucungo. Sin da bina katu minta biba ka indo senga. And the people can get to be Ravakanda, where the Bagalitikan. Merida that if we can do it, they can do it as well. Kaya karen rawat na lubenda. Rawat na lubenda. Umuntakan gula ko na koron ka undo le bakal na koroy. So bakana son do tu son tomaten do that tira tu. But I never utter any word mo bakada na indo. Sanga bakando. O kanga bi Dr. T. Nakanga inda takaba. En abe baka un get ver que non rabubal. Kuni so mana da ina da. Da kala bina kana ne voltam be tu kon ne voltam ba. Ka baka nda uli kon ne voltam da re baka bina kaya. O da betu kono tisu no ne baka bubuli. Ka baka ndo sambakan na balum mataw. Sule ba na balum mawi. Ka baka ndo rola ka batin ndo na maili. Rola ka batin na rola maili. Na kan bal bal tsinga me da baka kurta ka tsinga na kabinaka. Na iwali ni kada na kabinaka. And if you keep doing good things, o ire ke der sin totality kan erna biso mermai binaka del melo. Mermai yalo binaka talanga. Lakian na iwali binaka nga na naiwasa na tiniwaltang ba sa manada ena binaka. Endo kami da ni nindo kasi tikenda, sendo pa kala weekenda, si so sarang ngarada tikenda yan ang wana so makina na kabinaka bira. Ena baka malumuta ka baka doon na rakere. Kaya baka sala kung may nadangala ka talay nakatakat sa ngay. Dada kumbungan na iyo binakadakimenta so man na malumo hindi so talaga na ta it's a distraction to the plan that you have traka ando baka samta na basa united we stand, divided we fall. So when we continue to be divisive and on the right, we will focus on the bad. So sa nambuto na kabinaka, we won't be building on our plan.
ko kabe Dr. Tia kunda ni sabe balamento kuni bi balamata ke ko dangare that's the practical advice to kono tambu di bi balamata ke ndo bi balamata ke ko you buku bonanda ko keep doing good because when you keep doing good you help those who are trying to pull you down ona renga moira kango da kapchinga na kabina ni sa wuli sar mo bul ba bina ni sa daka to so sar na kana baka tanga ningen ton dedol because one day you'll help those who need help yo hir sar ngar ngar na bibu ko o hir sar ngar ndo baka da ni kenda batikir ndo baka lo le te kenda batikir ngar ndo mbi kenda talaga do na kau bitoko na labo bika talaga na barong chukumai o klasa to sa taba kede na rendre santa kaseti da bakle wai na kapso chitu kuni bali chicken dia kaya kain do na kam chukaya ken balen bale do na kami na ka chukubi kemuni so there's something good in you rally da kapakina na kaya so you just keep doing good o tali taka na kau tukuna labo keep doing good ambalata nindo bale weekend there's something good you doing and it's always the case weekend na barong chukumingo all successful people, they've got a lot of enemies. Kilana bunera, why they're successful? They don't care about their enemies. They keep doing good. They're working harder. They're working smarter. They're being innovative. They're very strategic. And they do research. And they follow on with what they do. Ana bunera sila kawitang balatin ng nga. Obi distracted mo mo kawitang na kaya tukuna. Nangun sa nga, you're deviating from your plan. And you're not following through. Kuha ni ba ya? Numuray, tok nga ba kantua? Nakabot siya nga nakabinaka. Dotal tok tati. Iyo, binaktal nga ba Mike Douglas Dorobo ni Vicombia, cik sarang kami Darwin, bulu binaka Mike Oklana barong tal cunga minggo, nona baka mataltakan na nona itano sa badir lolo mendina, nyuko buli nga meron baka na Form 5, buli nga siya nga ni Bauchi nona buli, sa lenggol itu, sa nga ingirian na tuwa kano asiri, me kuchiko itong ang wala sa Armenislandi, ando na kautali takaberto na bubali na Mike na non rotong do Vilomani, rto Vilomani, rto Bikawaitaki, kung ano kinaw, biba ang gitchiko bikenda na niko bikenda na mata bitadini anda bitadini bata bakanra mende Vilomani me ka kun la ko may nayalo ni dui do tala na kaundo re na lo mani bubale so ngono ke mamisar nga na marami ke koten ng dui do ra ka re berto matanga na bubale berto na bukumbuko berto labo o tamero kombat orto no bitadini ertondo Vilomani erto birong-rong do tali ni dari dirto nirton tampe bata bako vitavini merto do vitalam no merto bi marotaki ndora kango do tukuna maramati nangu biyaw nangono se kaliliki na tukun saranga ko niyo kema minelewa kema saranga na kote ni na binaka bat kinadai na loma nindo na bubal kung kini bikenda na barong chukme bikenda na marama ni sa baka wat teke ni nandono ndo matubalo kerker menda kota ya ni nando bata kena Vilomani menda kako ni kote ne selewau metawa na mata bubale anga na nungu vosi ni kerker bikenda na maramatina enda barong tu meniko iyo bila wale bu daktati toto ko bikenda na leo ron rawlim sanga bulu le ron rawon sanga bulu live chukme na kabiniko abitan longa ngana bi baka ungeti baka bena ka bikim ni sanga isa mati ko mai ana ibata batango be Dr. Tirong chunga na nande ulutanga a strategic planning and research ang gonna kana koroni madao part 2 madao mengo ge part 3 na innovation iyo menagara kina banga takina be ka ke ndame bulida into developing new products bati kina baka sambu bisa menta baka dar sonaka ye listal man be Mike Douglas go daraka bulida baka le be Mike na turang ni di kombiango endau loma sol daraka no ndau rongal tangano no talano ne robiti vital no bete kino na tua kano ko ngase o no tua kano ngase ya baka kapitan tu ni dona wanga le mai okalandi rombito pato non ro yau sangka robital no ndonga ne total nga mai nislando mara iya merto sabital no bate merto bibu ki banu danga irede andor kana ni daga bat bita bata nanda kango lele sarna ka ombita tor mandanga ke baka if you want to put in 50,000 dollar tolu. So you divide it by 3, you take that amount, throw it into Fiji, and do a little investment. Yo, na nonoto biangko na nangonongo sa baka chicken o club wala ni chini baka si rosong bul ni tampangoni ara baka bubale talanga. So takareda na karta ka nonoto albata, nonoto Vilomani, singni bul binaka. Suka nga na Form 5. Satar na vale nonoto baby height. Baby kaba baby. Lateo bay. And total nga nakakiraw bulu kay Dr. T
na weekend na chuku babalang na nandau yalo binaka mendandau sponsor takira sona wakanda erando biala ko may babalang sara may ngande sara may takataka na ultang ko na living in two worlds beto kaya na may chuku babalang we can access both ways erando bukir na chuku may witi ratalangan na bukay kauta ni sona lalai babalang menda kauti rai witi sangka itu ko na mayo tuakan o sana somen no bondo sanga tu akan cuma okalan ko kapten nawang so menu no bonto takano na visa sanga rarokin bi ko mela ko mo okalan total ngana kai tal no ta ko mai ke borong cuma ngo boso ta mai kiro so sia madri ko kiro so ni VMP tan pata pata ni no interview wata ke Dr. T mai to ko okalan for a while he was sleeping like sisi wabo kitu sambari ra na pepa so tal nga ben lokande leu sa tunga ngora be se brura de lei tu serbuno illegally but wasota o American na alien residents so you an alien you're not from earth na kabina ka chukuma illegally na kabina ka na tal bala na yalo na tal no ke mai ko sanga le bosota sanga bakamure na kabakalao sanga rao no na pepa sanga chuko ko yo kalandi la Australia Melbourne o chango sale chuk sarang go Melbourne ni nangara Darwin na takada kalen garaba chukwe to kere de kendro kana na be bakong ko tinsar kabaya ren bakong ko tikenda weekend nda bakarong chuk mai chum bakan ni rano the pepa the be se burbur chukina na bosota na maslaka doraka ondo bakasal tikira bakale na bakang gorndo keramesan lani durbano o kabira lako bana immigration website cuma dengan New Zealand immigration website Australia lako le bagawuli ka the policies bagawuli kina there will be ways on a rokin no bagador ndonaka so sa to kono resende right on a lawyer immigration lawyer sila to ko kono lab me buke kono no pepa moren raw moren chuko mekina legally so listal me benataro taro kunirer na taro bagandi dike Keli iya. Kuno Mike tukuna no interview. Kere chiko nga, kere. Kese nga biko naka, kere kunyo mandua, kere. O sa talita kan dina na voz ni Mike. Yana na voz lang ni volta ba. Taris tukuno chisue, ke bakau kere ena soli, ke bakau tuki ena dola. Ke bakau bakasangara ona kunya. Kambal na lang chungani o sini basangara. Ona sini kunya. O sang chungani tuki baku ko na katumbea. Ke katumba ko kame tuke yan me kabasu enandola ke katumba batu bangkara na batu quadra na batu sanga tanangan da kerker bol dona yongo o nito bitano ke mai kasang abali bo mai na lang ka chuko bekan ni tuki e bakanta sa le manduata kan non dito mo na kerker sin kada it's just a matter of asking it's like knocking on the door no tuk kendol me bena ke song sundar ka ana kendol tal dorangon tuk tal ndar ba iya de me tuk tal ka so ba chika no ndambul ke ba ka sin klandar ka kere o mendanga ni to tumo kalandi ni venu buno ke nga ore dikina kai bistao hey mbula we ko set chiko ga ndo talana ni to daga ka ba vitamin we ira ke na kai na mosi kaya bukan bukar tu mai okalan tenang orang kita cukup mungkin kita meniselandi, mai na runon dol kan dua, medam na runon dol cin kawal, na buno kaya kita orang ada kini cukup dera kena mosi, kita ulah kobira, yang tu na ala orang ada Dr. T, kaya cukup pikirau, kira untuk kawai tak kira na kena mosi, walaupun orang tu cukup mai wangkan nui kira di sombukia, orang tu cukup mai Palmerston North kira laku, kira cukup mai Wellington kira laku sombu. Kaya tu cukup sar may fangaray karonan ray badaki. Sanabi po nung na karonan ni chicken na kena mo so kabi Dr. T. Dorlako, let's go virto. Dona lalar to wala ken ja runon dolchin kabitu. Erto le chuk sar may gisban. Erto sa pig fruit changango. Kono seasonal waka. O kabi Dr. T. Dorlako dorbang karira. Rada? Yan to talaga na yala me chuk weekenda. Nanda vinanum. Vinanum yala ndaw bi kawitati. Sarangona so weekend kan sa me chuk babalangi. Sa sang ni vitar tartalevich. Siya nga tal ni kawit tikir na wakandra. Kaya nga dinidak chuk na ka songot sarang na nabal. Rada naman tanggalela. Ya sini yalo weekend na tuki. Do kabi Dr. T. Do ka do santo na kaya kuno bosang karir na wakam. Ubang ko yung bird nuklan na ituba ki. Enta do so tabu to na wakam. Mount Eden. Pula na ko Vernica chinay bola. Kailan ako chinay bola. Iyo. Chuk may manda na kita ula ko bang karir na kay Vichy. Iyo. Balito nang dialo binaka ni chuk weekend na ala. Enta daw wikawit. Iyo. Ndara katalango.
o irna va kanta tandau kawai te kira nangon dala kan kinevich ndora kanon randau kawai te kikan balata nanda somo nanda bensini nanda le bulia na kakana nanda le kawai te kira we never count this thing but nanda la kanvis da gareder na wakanda non randau kawai te kikan andra ka kitu ndo bagador na kawai ni kawai te ngo na lebu ni wekango kotu mi babalay ndono ngoni sama engineer sarchungo yoklandi o Andre rokotonga leu na lubi ko yang kasih biau sponsor takon na pepa mesengan na kakek kede wasar nga indono bulu me kito buka may away sarap na pepa sa taka chungko may nislanje lak tala mo nga nengu di na may tawi mati me bukan lenga me rata lang ano na piar sa chungko china o sit sa chungko sina o china ngon nanga na tabule ko sitiben runduli ke warong chungman dolo na dola dolo no sitiben runduli kuning mule da na tabule mo kena no mutongo e baka puno mulako me nislanje ya tapi kan orang kan nunda bibuke kan nunda yang lebih nak kan nunda binak talanga biro tal luki mundu nirwa to angole ni Wellington ketoli tu nanon robal ndoro turanga lo binaka nanumi andi singa renjin tala mundu ndoro kana non royalo binaka non ro mengarabi keto tu nangon rendre keto me setaba kina nangon sengali me interview tekin mo me takarak te papa babi ni binak sar tala nakbale buna no me alo binaka keto iya ndoro katalanga already choko daptati menda kawai tikir na tamatik na irrespective na non relotu iya ndoro kami choko weekend da baka sama takio chisu Oke, biar mentang anak cuy, itu nolo tutukin, cukup irna farisi, cukup irna daun lawa. Tapi kakek aku sih kau tikar, bunau kita nggak bertemata. Bahkan itu mesot kita tal luke munduko. Oke, itu orang nenratambu. Tal ni Assemblies of God me Wellington. Kelai lebu biar nak kata cuma Islam, kelai benak ada turangko. Turanga ya lo benak. Dorakan na may kawai tikitito nito tampen Islam. Naruno ndolu kandua. Na kita letok na narto vale may porrua. Ya bula ruwa mbak kan. Bula ruwa. Sinso min doraka. Kita sinso min doraka. Iya, babin binaka. Dorakan ito babin binaka. Meda bini rawato na nakakaka kita papatong reo museum o Dr. T. Sanggalin doon ito vale. Iya, sanggalin kikito. Kaya nga nakina o nanumukina so nangona biiran do ka binaka weekend ando totolo nando mule dava. Di na sa. Na non binaka kerker ke kain do buke ko ke buke merano mu beba se buke na no mu lenga se buke ko nando nangona menda ka kuni mule davira me chuka ke baka manda ngasing na kausulia na numira na mas di na saranga ndorkan ko naturango o tal luke mundu naturang nin ratamugo ni kito sa lakadaki Hamilton kito lakadaki Sario Kalandi na vengo na kede kito lak me Wellington kito me sarangito se kito me da kabendo na ka kito nando lak kito lewa kan bula bera ndorang no sala kamay ola kamay o sini kabi dok kito me buli andana nito lori i Wellington o lak sombo mayo bondo me na train o may kele o may check-in bandana motel i Wellington o mode na matakan sekretara kero vital na ko turang bulta ko lori o sakko to lori o satu lori sa senta ke na papers ke transfer of ownership sa ochi o sini kabi dokter ti o laksar le bol vi pack and save ndona taman ni rona ololo ya le na katin o ko non robal lo tik sa song non robal o bulan na note le lai o mbito na katin o kabi tal luke mundu vinaka bakal le non rondo ya lo baka turang non rondo kawati kito na bunin dilo nito sangela ko manislandi kito na senga bakan dua ni mula da no royal vinaka kito na senga tala bakan dua ni na mula da na viva kalonga te kile no mo buke kito tu na lo monitor na bula mbiu na note ngo na katin ya wa baktal me tu rivers na lori mutu ata kamayo kalan iya na kito samya da kalan der sekatara sanggir mo ko bi dokter ti hey o kali la kumeke bang ko tete da sen kero ya no matakale sa tu ro na katin ya le no shopping sa tambako do o tal kumuda na lulu no na la ko ni matana so na wale tum na biotin rondo sing ni ngula da bana ala banaka bakana ka dokter ti kunin do totol no ngula da bira erndo bukeke balata na kallo baka nga takira meraka wete kenda dana no mo tsaka itu kuna na ibola tambu itu sinikalan dan nda kawate kirna ngilosi iyo me tsinga veke na la me nda ubi kawaitat me nda lo manira erndo stop tu nanda iyo nakabali labo babi dim naktal nga be Susana Likana dea maramani ono ba wachididia
na nona viwa sei to toka sara wasi baka tolu na nona interview dona kana yalo binaka chukwe na maramango do soli na nona ngona mandangango daka buli chuko kwa na daka wewe new ver na ngone buli mena buso sulit tu na nona ngona bulak meka dona malaw ketengo nona daka buli tu na maramango iya dona ka u rede be na maramango Susana tukunoko ni na nona binakato ko min do soli ele baka bwa nakangor misomi nakangerido ko talita ko naka na nona suli naka ko na biba kalong ngata ke ngai ngol ngamai nando na ke ngono memur totokan jina na raya na nona suli na nona kila ke na nona ngauna na bukundra na leoni bono sando dina na ulutang binakaya bakarita ka bikendo Susana likana dia bambul sar cukup na bambul cukup me Finland bambul lebih nakai sisa mata keliling biakang go bambul lebih kem do me Vancouver ke England isa o kelas mata keliling go do sayan right bambul sar cukup bikem ni ke sar na bambul cukup main na bosin bi bakal ngangkata ki pero na matu balen na tabuto Merseni ke aku la tabuto berto na kautonga bambula sarchakan bikim do bakata laki na Leni Leni maramanita bambula sarchakan biko nita na no musya mati kumai binaka binaka Dr. Tio Susana likana de draka red bana maramango iyo already biko na yalo nindo solyo no ngaun solyo no ngaun me pital no bate ke indua no no bareta kono na beka waitaki saroto me ado me bana bibu ke berton tamana tu ke korton da American Embassy iyo la ko me bibu ke SPC na bibu ke esa ne bibu ke wala nga ba kay labo na buku ni ka sarto raida chiko ortona isong songo ni saba kay doritiko kala lista le na ultangana na songo nda waraka tu me ado me bibu ke do kena nga ba katiken do dun me da ka sar chunga ele buna ka iya no posot ka mara mo ka tere to nga ba le no ndo yalo binak sule no ngauna sang talanga nindo ni tukunin dara kame daka ko la bilinga saranga ilu o binaka to mo da kabo ndombole chuko kana yalo nimbole bulu binaka me branse vika bulu binaka ta vingo iya nindo mbola so weekend ndambole ndana no mucho kana kamela ko me weekend yesin ba na rai na maramongo sasanga saranga ko me rao na kaya yana be kabina kana ngela ko me na kana ngone yana la ko me bibu ko me vertona bibu ko me ya tarake na koro na lima na koro mai vidia na bibu ya yang gorto sasanga chorto me da na product ke merto da kaborto me organic to sasanga talanga merto to sa wabu kana be na utlawe for all of them to be organic iya ni organic talanga naka ni mbukina na certificate ni of certification ni organic ndoten nekeniso na market solio pat kami na wewe ndilo ya endona lita boleh kecuna vida dionan raw ng dollar iya dionan raw boleh na milyon na ngonong goro sa boleh tak cukor rome tonan raw ng dollar dona lita nandilo so tarong talo na singa mele organico dia sini karora mendonga na vital no lelai itu ka 20 plus iya tortang dona ngonong bala dong ke mayada dia mege organic iya pagkata pa naitang no kislipa sababi ni binaka bisilipa totoko pa kawuti ndona kana kena tarai relevo na sar-sar tiko na madongo na ni robital no ke nungu weka o silipa tangidaki kumbombola tarir relevo bunga na marama era bitar-tar mebiaw laksaranga na wani matandra na bukin rendre sa tabo silipa na nona sambulo chungo baka antawain sa melanga na nona ratu sa may bulat tercengang ko na buku ni no bulan may na tu mate dapat ni binakabi ko na no sulia na no lomasoli na lona me wasia na no itala no tarasa relu bunga sarangan na biwakan na bisi burubura era bitar tarmay iya Wala po na madamingo na taman itutubo satu. Nakabalib sa bulak na may dapat na bitalan no. Bunga weekend sa guys mati kumingo tombol may Wellington ni o Maraya ke Masta Mika bulunaka. Iya bulunaka Mika bati ke Maraya. Iya ro bulunaka na Korturanga na buno batambatae Windy Wellington.
bena kana sakiro na numuchu me na vital no sono santo le mbala usare ndo na ua pasang bula menici sakiro musu ka chuma ndo na ua tor sa bulka vitu santo na ua sa bul kama do sa santo na ua chin kaul menici kongo krusanga mikro bala la kata kame bala la iyo kali bul talimang mang menamosi iya sa na bena kana talimang mang sarsul ngabi ko talimang mang ni tonganga nanno may nando pa ku nararami nando iya ndo tala na mata chimke nga ndo sabian gitu batango na sa final kita nga nang gite baten ke ka kun ba wala ninda na chimibo kala ko menda na chimibo kunyo biyo bakati ki kolia des lek wala ye gelaw be kon na batu ya wala ka me law berto ken to batu na mo ko tol sang bulto so kan do iya wala ka pasar kan to na batu wala kan to na batu iya no na bote korto umbul kin kesa na bote ka bortal berto kada na mo chakka tala ni kan to bote iya Ndo kerme bisa seperti me asawa tau sa ni balu. Kaya bektal minggo Iya tarna dola sa banga na kita rabe nen roba gitu do na win do na lusi. Kang air mana kor-kor mure cuk mana gitu bango. Mada minggo ke lus loto kasang mo konten dale sarang gitu. Ke lus no mus biloto do batia ken do kata katu bakur kawe. Ya ndo ngun mana ngamin marau tu ba win tu sana timba benaka. Iya sarang onda win man sora tim lalai. Sa singi win tu ngarto la tim level na champion sa do champion tu bango ni tasiri. Arto nung gutom menan rongai sarang kay la cuma ngara tim lalai. Dawawa to me dake. Kato sambo yango. Ngora mus na ba bukan mus na pun China. Gera ngamera tangger mangi. Tapi nando bagaimana? Nakabalib doon pula mele falaola may Texas. Nakabalib na sa machikumay. Mula sa man na pakarabia. Tikimbati doon pula binaka. Nakabalib sar chinaim bolo be mafileo elambali. Nakabalib sar na sa machikumay. Ando man na nga na binanrabaki. Iya, chinarang mati sa via pati ng bongi. Daka chikir na ngora kango chirang bati. Ako man na whisky awang ko kuha. Kar-kar ko ng whisky. Nangai kala na tava na vale mo kerker kundara ngunus kinda ka mata ka program ber na bio kan ra boroma roma inda sakada turum bukan mata ne ke iya ko mo na maro bole na challenge la ka chungo loto kan kai mengo iya na suka na ka summa na suka iya nakawaliw bisa iya nakawaliw sar bikim ni na warong chukumay bikim ni sa kay sema chukumay ngi to wala nga mo ni sarapan na replay nakabalib sar na bakambulu chukumay sa may bakambulu chukumay na binanrabaki na madaming ko ang ganito na ulutangan ni innovation research planning, research, and innovation. And then narito chikin na siya ni bakarita kabinaka ni bikin nga ni 2K and nabuko ni ulutangan ko ni Tay-Tay na baka nga taking gele kay ng business Iya, baka lele man nga Dr. Tin. Kan na lele ni bakang ko na hydroponic na kena dan hydroponic already chikin na kena ibang madala. Da urital may chikirana tombunika. Da ur mana waya ku chuma kina taka na tomata na letis da ur chunga mana waya na kwanande ni kaya lutu talamera bakar may bakang takatalo chuka na kawe so it's kind of like a cycle so so naman tanggal ulta nga bakanto na vi nganen rto chuma subsabu roda ka marin degree or na vi nganen o sa manunu bag batikin taman rto balatan na new sarto na ka charcoal soap so naman tagal engineering raiva lako mekin na ultang ko ni innovation you go back to traditional knowledge kala na bakan do ka chumaya susala kanade ambaleta na wewen ko nandilo donga na bital no rongo ko sa kalelay do na bakan to we mabone bol mo solomoni may chukunda na balim bulya wala bolo mo ko me komanda ni na wewen dilo lay machikina nangon le binak na baka sa maliling nga lebang ta ko susana likanade roda ka bakin na wewen dilo may that's innovation so na matagal ulta nga kiro na talaga naman so na research bata so na kista di bir na kanto may bichi kiro nang kain daw ini New di bir na Maori la ko may bir na Hawaii and indigenous communities around the world eleb talaga na indigenous community ko sa na traditional models of running organizations here sabi na katir to merform ta kanon na board merform ta kanon na structure invest in properties, they invest in businesses, maybe so taka na right trigger a lot of na planning ko lang maya
strategic planning and research. Meran ra baka ngata ka baka na non rela. We wakati karto na marami ame dolo suba na matanggalia lomani koro. Arto sin marama bulbinaka, arto maroba to norto yao, arto sa tarao cicin kau na vale. Talaga Minisilandi to na ngay tahu. Ngay tahu doon na iwi wakay labo Minisilandi. Talaga doon na ibaritay karon ng gaywasya na madam. Madam Mengo, iya. Una vale bu Dr. T. Una vale bu namun. Dr. nga nakakiro tu kono weekend na bio kan inda barang cuma nak kami ko. O kiro kinda na bitu ni kirondo wuli bakaliw. So ni kambal wuli na lewil wala. Kiro wuli menda kan nakakiro rongot cuma bikin ni. Abi wasi Yeah, ayana po nito sukin na nakain tabagay dora. Because we keep learning and we keep relearning stuff. Yeah. And ningonan sa may tao kin na nandabuli, mendatoso, nabuna sa nga sa anta may tao kin. And we start to decline. So ni chuko beka na almo buli because we want to be innovative. Tala? Dabi nakatakan to keep redeveloping na bakasa may chuko beka na. But yan nga na po na eratos kin na takang business. Kaya bakasa mo taki suba 50 years ago, mana suba ni kwa. So bakasa mo taki New York 50 years ago. Sabi so bakaliw. So we have to adapt to change. Yes. Viso nung taray, viso nung tabakasa mo. Lista namin na ultang na buli, na tubo-tubo ka, na bagantinti kititombo, dasanggal akong ko na wakasa mabubo to apply those knowledge, to develop new products and new ways of doing things. So lesson that we learn through research and make our methods better. Saya kata sa tiang kono juga. Sarto tak cukup matentu na pep na madangko. Nirtori na yang kona kau tertentu mana labu lebu tentu to all the agricultural products. Okay, sibitan ba nga nasuka? Iya, sibitan nasuka. Iya. Na lebu na kau tu menengan. So nakasa lang kabu kono matentu. Let's put all the resources together to develop the infrastructure. Ni te yang kona may witi. So that's the area. Kero bina katu metura na vital nota with Dr. T on how to help farmers to change the way we think. Yeah, don't evolve lebu cukup weekenda. Me bolu tu nanda rai, bolu tu nanda bakasama. We have to get away the traditional method of tenang kona waraka cukup meli menembaki. Naya, so tenang kona waraka cukup membaki ceneng kona. Na ini bakasama taka when we rotate, bakanga na stock. The boleh mana stock mendapat boleh taka. The more we keep the stock in the bulk, and berember na turnover, na cash flow and berember. So what can we do? Men they improve taka on the cash flow system. Because once the cash flow is stuck, we sell a product into stock, me mara itu mana bulk, sintos on business. So that's how we have to think as farmers. Na that means that kabaya na puno kita redir na India, retiendo bu, uchang ante na baksamus na rodo. Retiena kakan rondong bal ni tol, 3-4 months alako. And they start to invest slowly into things like properties, rabor rental. But you know, rent akan tanah property, na rent lah kau bebula. Rent may subung ko sa sulim, $1,500 a month. Kento property binaka. So take una kalay, the na cash, and invest into something that's going to be substantial and it's going to be there for a long time. Voli shares. So yan ultang na madaming. Na wala kita na barang cuma, na wala Dr. T. Iya, binakabalib siya sidangin, daw bulu melotoka. O asibi na liko sa bunga, bulu binakakarua. Bulang bunang mani. Iya, binakabalib na makambulo chukumay. Kasanga lulu, mayo kalandi sa. Nakabalib sar na bitartar chukumay. Leila, may lotoka isa. Wambul sar chukan bikim ni Sara. O Simon na bakarabia, binakabalib na do. O bakot chukumay ni tukutukoy so. May bulang oras chukun na beti kakro na kay bitayan ni bat-batang ko rotational plot farming. Iya, gor na kay bio and innovation. Na mala katumay. Sama na bakot bakaliw mo so na kami may vital na taki. Bul pinaktal nga leo $10. Iya. Susana may Amerika leo chukun ng $10. Bambul sar chukan bi kem ni tao. Binaka bakaliw sara na muni sule na muni ngona. O klani tu na muni tuba na singa tambo ni kuwa. Ang go singa bakaraway chungo bi to Amerika, o klase kay mataklili chuk berto na chuk may rope, berto may baranise, to yan na chuk mataka, may ngilandi isa, baka talang kinugo may Finland. So sarong ko ang bulsar chuk may Finland. Namadang minggo sa chuk talang ko na tubo-tubo na interview ta ki sa dako to may Mongolia, sa ocher to may Malta. Sa Bortaraban ko Scotland na singa ni mataka, baka talangaki na dosar na dorobo chuk sarong ko may Latvia. Right.
let via sing madala so wikim ni sarong ngatan dak sana bonongo sa wa totokan dinain dagay reden na bono sa tukino iran na okenda na via kani nakabakal besar wikim ni toto kono bakarong chukumeni kuwa kato sa laloma sarten wikim ni iya Dr. Tio yo benar ba na ni rodorbo leo bunindilo ke bakani reden na vital no ki Dr. Tio na video ke dia the kabu chuko na monengo he just does his own coding self taught ko ndo tukuna me tukuna lan ndo tukuna ko me kuwa ndo ngone mamandua o betor ngana ngono ko mo ba bina ka weekenda dore chuko na interview ni Dr. T na Canada kana video me zoom bana Google Map langa chuko na share me laure me ne na mas ka kada ka chuko ni rodor bongo sangi ambaki chin kawalu chinga leo na ikasaw kero ba bina ka kana moni kila na ka kada esin kero da ka chuko na bongo iya narto da kina tako iya bina vale weekend na veo kani orang cuma soto na domingo na sinata ngono batanga iya nakawale sara naka iya ni mo demanda nakawale iya mo de bernika iya mo de laila iya mo de sibina iya naka ni mo de toka naka